Инсаниетлик, мераметлик ве ачык юрек бүгүнкү жашайышыбызда эң керекле, ләкин кет-кете эң раз келген табият чизгисидир. Ләкин бойлы инсанлар бар. Олар эч бир шейге бакмадан дайыма ярдымга келмеге азырдыр. Ачык юреклер хайрия тешкилаты оңларча кырым татар коранталарга ярдым элини узатты. Ve aynı bu teşkilatın tesisçisi Ayşe Hanım Nimatullayeva bugün bizlerini musafirlikке davet ettik. Men ise sizlerini de davet etem. Kettik. Ayşe Hanım evinizge davet etkeniz için çok sağ olunuz. Sofra başında programmamыздың adeti üzere yakın insanlarınız buluna. Keliniz olarını yakınca tanış etiniz bizni. Siz de sağ olunuz kelgenizin için. Hoş sefa geldiniz. Sağ olunuz. Біріншіден мына арзы отырам. Оғылымыздың бой қызы. Ирфан ағамыз менің өмір арқандашым. Бұл Адиле Азия қызымыздың қызы. Yanımda Naile oğlumның қызы. Bu boy kızımız Azize, Rustem Azize'nin oğlusu, Ahtem kiyomuz olan Azize'nin ahayı. Pek memnun oldum. Aslında sizin 6 torununuz var ya? 6 torunumuz. 2 balanız. 3 balımız. 3 balanız ve 6 torunuz. Maşallah. Keliniz başından başlayıq. Yani Ayşe Hanım ve İrfan Bey, sizin korantağınız nasıl doğdu? Biraz böyle tarixқа dalayıq. Біздің қорантамыз. Біздің rahmetli babamlarımız Озенбаш көйінден бір-біріні біледілер, дос еділер. Бір күн келділер Ирфан ағаммен таныш еттілер. Бір жылдан соң тойымыз oldu. O kaç yıl evvelseydi? 85 senesi. Енді аман 34 yıl devamında. 34 yıl beraber yaşayımız. Maşallah. Eğer de mına hepiniz beraberlikte toplansanız, nasıl rahatlanasınız? Nasıl rahatlık günleriniz geçiyor? Bir de bir ailevi adetleriniz var mı? Allah'a çok şükür 3 bağımız var. Üçünü de evlendirdik. 4 kızın bakamız kaçan gelecekler. Kelseler, torunlarla gelirler. Torunlar bizge bir konser koyarlar, yırlarlar, oynarlar, şiirler aytalar. Avle günler, avle rahatlanamız. Allah'a çok şükür bizning balalarımız, bizning baylığımız. Aslında Ayşe Hanım, sizni çoxsu insanlar böyle sizin yapkan hayriye işlerinizden bileler. Siz çoxdan çox korantalarga ve muhtaç olgan insanlarga yardım ettiniz ve açık yürekler hayriye fondunu herkes bile. Nasıl oldu da aslında siz bu işle uğraşıp başladınız? Bizning boy torunumuz, Elmas torunçığımız hasta balachıq. Керек еді yardım etmeye. Çok ақша жиып бізге халық yardım etті. Son баланы ибердік лечениеға Китайға. Андан соң мен өзіме суал бердім, не үшін халық yardım etті, а мен yardım ете болмайым yoqsa. Başladım yavaş o işнен uğraşma. İnternetке кіріп бақсам, анда бір кесек хаста балачықлар бар. Son analarının, babalarının оларға телефон açıp, олармен tanış olup soraydım, ne gerek, sizge nasıl yardım gerek, yapıp болғанын yardım eteyim. Öyle yavaş bakam, қолымдан keldi o iş, başladım yardım etmeye. Son ballar, yaş ballar mağa yazıp, telefon açıp, Ayşe tata, мүмкін siznен çalışma, yardım etmeye biz de isteyimiz ebet мүмкін. Avle 1-2 yıl öyle çalıştık. Son ballar aytalar, Ayşe tata, уже bizlerini çok adam bilediler, как крымско-татарские волонтеры. Son aytalar, Ayşe tata, biz özümüzni işimizге керек bir komandamızga adını koyma. Son düşünüp öyle açık yürekle koyduk. Teşkilat oldu. Avle olup çalıştık, çalışaydık. Ama bir yıl geçti, nas kapattık. Ya ne için kapattınız Ayşe?
нечун хапаттых у иш пек агыр иш. Мен керчектен бек болдыра едім, у еже кондус телефоннен юхы yok. Сат 8-де, 6-да, сат 12 еже юхлайсың, юхламайсың, епсі телефон ачалар. Хорантай бет озым торынларым бар, торынларға бір şey айтсалары нәйлі әр вақыт. Қартана телефоннен отыра, мен әр вақыт телефоннен, мы саврылке барсақ мен телефоннен, башым әр вақыт бір şey чушуне, қайдан алмалы, нас илячылар керек, нас билет самолетқа керек, я уйыршы ақча тура, кімден сорамалы, нас илячыларын алып кетме, машина керек, әр вақыт башым бір şey қыдырайды. Сон баларға айттым, балар бек болдырам, балар да қол тұттылар. Аштадан не керек өзіңіздің өлех нема, сағыңызда жоқтыр, бет хапаттайық, тұттылар май. Біз өлех хапаттық. Ама білем ки, бұна бақмадан сіз еп ярдым етмекні девам етесіңіз. Ярдым етеміз, ама білесіңіз, интернетте көресің, хаста бала чыха, сон яшлар чыха. И бет ажейсің оларны, сон волонтерлар айталар ма, айшетада ярдым етейік, айшетада ярдым етейік. Я говорю, біз çalışмаймыз, жоқ ярдым етейік. И бет юрегімізде мұнда обязательно волонтер керек, ол керек дегілі. Ер адам ярдым етме, Юректе бар бізде, ханымызда бар ярдым етме адамларға. Сон яқында өлі қысчық пейда олды, арзы Ягияев 19 яшында. Біз чоқтан бір şey yapmadık өлі. Сон балалар да айталар, шетта өлі балабан чоқ ақча керек. Япайық бір şeyler түшінейік. Япайық олмаса мастер-класс яптық. Яқшы кечті. Ақчы бір парча жидық, бет тезесі келді, өлі ағылап, бізге өлі ағылап, бізге айта сағуыңыз өлі авлештейшіміз. Асында Айша ханым, білем ки, сіз бөлі бір мақсыз бір зенатыңыз жоқ, сіз çalışmadыңыз ве өмір девамында, сіз балаларнен оғыраштыңыз, оларының инкишафынен. Ләкин бұна бақмадан, әлбетте сізде бөлі қабилет бар екен, инсанларға ярдым етмек. Ве менімше бүгінгі күнде, бүгінгі яшайышымызда Бойлы инсанларда сирек раст келген бір табиат чизгісідір. Аллах разы олсын. Ләкин әлбетте ки волонтерлық бұл чоқ вақытны талап еткен. Өзіңізде айттыңыз. Ярифан бей бұна насыл бақты? Қаршы чықмадыңыз ма? Жоқ, қаршы чықмадым. Мен ярым еттім. Қолымдан келген ярым еткен едім. Жоқ. Қач кер айтты, қапатай, мен қапатма. Енді болдыра doğrusu айтқанда. Өзінде салғы етеді. Ama komandanız büyük еді енді yardım etкен? Командамыз büyük еді, 20-30 волонтер бар еді. Бізде өлі волонтерлар 40 yaşında, 37 yaşında, 3 балалы, 4 балалы өлі адамлар, апайлар, сон студентлер, яш 16-17 yaşında өлі қысшықлар. Бізге бүтін, только нас айтма волонтерлар ярым, бізге бүтін жематымыз ярдым етейді. О жемат қолымызын тұтмаса, өлеш олмаз еді. Бізге қол тұтып, бізні әрдайым бір şeyler yazсан интернетте, әрдайым бізге қол тұтып, бір адам жоқ бізге айтмайды. Яғни Айша ханым, халқымыз қолайлықнен ярдымға келе, ярдым еліні ұзата. Яда оларының жүріп артындан зорламақ керек ме? Жоқ, бір вақыт зорламадым. Мен интернетнен çalışaydım. Çoksa internette yazsam bir xoranта, в харе xoranта soraylar, aşları yoxtur, ilacıları yoxtur. Men yazsam, adamlar bir ketirip, o aşlarını olsa, para olsa, bütün yazıp xorantaga alıp keteydik, çıkaraydık, atчетлар bereydik. Onun için bir vaqt öyle zorlamadık. Kolxozı istey yardım etmeye, ama нас айтма, халық істей ярдым етме, ama бек çok мошенники бар. А бізге ишанайдылар. Ишанайдылар адамлар, çünkü biz her vakit atчет çıkaraydık.
отчет чыгарып ибере едік адамларға. Ясында Айша ханым айттыңыз ким ялан айтканы мошенники деп айттыңыз. Ве керчектен де ачык юрекнен ярдым эткен инсанлар. Оны насылдыр фарклай билемиз. Чүнки чоксу инсанлар ишаналар, ярдым керек балага демек биз ярдым этебиз. Анда кимсе түшүнмөй бул ялан айта я да акыйкат энди насыл этип биз оларны фарклай билемиз. Ну, білмеймін, наз айтма, мен бұл ішінен 7-8 ел оғырашам. Ончын мен білем хайда мошенники, хайда керчектен да бала ақча сорай ярдым етмей. Ончын пейда ола интернетте маға еберелер, мен қол тұтмай, мен айтам, мен мұнда қол тұтмайжам. Мен айтсам қол тұтмайжам, уже аннайлар, не үшін мен қол тұтмайым. Ончын білмеймін, маға ишанайдылар. Аллаға çok şükür халқымыз ишанайды. Сіз асында бұл ішлеріңізден ғайры дайыма бөлі тіл мәселесі бойынша қайғырған, ве тілімізді түшінген бір инсансыңыз, ве білем ки сіздің қорантаңыз да айны ойлай, чүнки мына өз құлағым мен, көзлерім мен көрем, насыл олар балалар мен, торынлар мен ана тілімізді лаф етелер. Ве мына бұл яш қорантаға суалым олacak. Насыл oldu da siz evlenген соң балаларыңыз мен Kırım Tatar tilinde laf etip başladınız. Siz nasıldır anlaştınız mı buna ballarımız olsa? Nasıl ola aslında bu mesele? Bu men bilgençe birinciden bitadan, harbabadan, anadan, babadan geçkençiler. Da balalıktan bitalarımız, harbabalarımız, anamız, babamız her vakit aytaydır balalarınız. Kırım Tatar milli tilinden laf etiniz. Onun için biz de bu laflarını eşitip tırışamız, tilimiz joyulmasın deyip balalarımızga öğretemiz. Men bilem deyim. Sögemiz. Tatarça laf etsinler bala. Biz de bek sögemiz, harbabanен bek açulanamız. Çünkü bilesiz, men вот интернете çok olamdı. Оқисың, yazarlar, если başlı adımlar yazarlar. У меня сегодня родилась внучка, я сегодня стала бабушкой, сыночек, с днем рождения, а она бек ачуланамыз, мен улебура ачуланам, көрежегі жоқ сон bu адамны істемеймін. Сон белесем, bu балачыға насыл айтажасын внучка, Доча. утилин айланмай, сон белесем, бақын, ер бала яны дүния келгенде, у баланы харышлама керек озын тілінен. Келді бала дүнияға, айтма керек. Хош келдің балам, алтыным, чипчем, шекерім. Сон у бала ебет бірінші күнден башласа ишітме ебет, сон озын тілінен анап, білмеймін, бізге бұл тілі бек назайтма. Хаста бір меселе. Хаста меселе, да. Сон білесіз, мына вот яқында Арманчық журнал. Единственный мире айталар бұл журнал. Біз бабамыз декабрь айында бұл хорантаға, оғлым хорантаға бара бір елға екі подписка япа. Сон біз аламыз подопечный, вот менде бар чоқ, уларға да япамыз подписка өзіміздің хорантадан. 70 bin хоранта Қырымда. И подписка 3 bin. Бұл бек чыркын чип. Маған көре мен бек оны алам. Чыркын әмді ажынықлы. Ayıp halkımıza. Арманчық келе чапалар, да оқыма білмейлер, ама наледен сорама өзіміз кемерде ұнытасын нас малина, черепаха. Соран, Ильчин айтар, неле айт черепаха насыл? Бабаха. Малина насыл? Ахудут. Хайдан, Арманчықтан огренелер?
арманчу. Аналарды, бабаларды, аналары мұқат олалар, сау болсынлар. Азиян хорантасы болса, оғылының хорантасы Сугейлер, сау болсынлар, ауына біз ғұрыланамыз. Яғни Азия, менің жесіз хорантыдан лaf етмектен ғайры, да насылдыр оларны инткішап етесіңіз. Яғни мына журналлар олсын, башқа бір білемке олар көбелек ярышларына қатынала. Küçük kızım iyi iştirak etti köbelekte. Birinci yerini kazandı. Не yaptın sen анда? Көбелекте не yaptın? Oynadım, su yaptım. Şiir ayттın. Ya бізге айтып берерсің? Ya. Бекім тұрып айтсын. Қаны насыл шиыр olacak? Мен сені тұрғызайым, мына бойле. Ага. Айт шиыр. Алтын күнесма вырығным өтегінде, нұлас ачай гүлдей, қымным қалбіңе мели барағдада, көк кібі масмавы, үстіндегі алтын тамған күнесінен бағылы, яғму жақша шу баша, мен құқымам бағыным көтеліп, ледеп тетіғам. Онамысы, аратығым, химеттім, ефтихарым, ғорым, көк баяғым. Ай, машалла. Не қадар татлы, ана тілімізде не қадар татлы тілі. Машалла, сен қач yaşındasın? 3. 3 yaşında. Ya balaban olsan kim olacaksın? Anaka. Anaka olacaksın. Doğru, en gerekli zenat, Anda bizde kim otura? Nayli. Nayli kaç yaşında? 5. Kızı. 5 yaşında. Sen kim olacaksın balaban olsan? Ben olacağım doktor. Doktor olacaksın. Maşallah. Sen oynaysın ya da şiir aytasın. Şiirim adam. Қычырып. Bizge aytıp verirsin? Dur da ayt da bir. Nasıl şiir olacak? Көтеріп. Bayrak hakkında. Көтер қалдар. Балалар, bu бізді bayrak. Балалар, bu бізді ватан. Балалар, bu бізді Қырым. Unutma, asla unutma. Maşallah. Böyle balaçılar gerçekten de gelecekte umut besleyler ve böyle ballarımız çokça olsa inşallah geleceğimiz de parlak olur. Ya bizde de Rüstem var. Rüstem ne yapmağa bile? Oynamağa. Oynay. Bir de bir ansamblge katnaysın sen. İyi. Hayda? Fidan. Fidan. Kaç yaşındasın? 11. 11 yaşında ya ballar milli sınıfta okuyorlar mı ya da? Yazıq yox. Білесіз, биыл арзымыз мектепке барacaq. Бабалары Диананың оғлым бек тырыштылар, ama bir kere мектепке барып директорына laf ettiler. Sonra ana babalarının bermeyler. Evlin yazmaylar ana babalar. Son analarının kaç kere konuştular, analar istemeyler. Arzı bizni rayonumuzda Marina 28 мектепте bir özü 1. klassga barıp bir заявление biz yazdık. Öyle bir tırıştılar, ballar Ya ne için ana babalar? Ne aytalar? istemeyler, bilesiz. Biz bala osi nas institutga başlaylar. O şeyine ebet, bilmem ne aytma. Bilmeyim, nasıl düşünmek gerek. Evet, bana siz aytkan şey doğru aytalar ki, benim balam milli mektep ya da milli sınıfta okusa, demek onun geleceği bir şey olmayacak. Ya bazarda oturacak ama bu yanlış. Yanlış, doğru, yanlış. Doğru aytarsın. Çünkü ne kadar insanı biz bilemiz, o milli mektepte Okumak gerek. okudu. Ben özüm mektepte okudum Rusça, texnikum kırdım, Uzbekçe okudum. Bir şey olmadı. Hepimiz o başçı olmasa, o любой tilde okusa onun faydası yok. O okumak gerek özün tilinde adam. Biz 76'da koçup geldik. Tilimizni joymadık mı da Kırım'da. 43 yıl oldu bunda kelgenimiz. Demek İrfan Bey, siz de öz ballarınız, ne kızınız, ne ve oğlunuz, ne tek Kırım Tatar tilinde laf ediyorsunuz. Öyle. Kırım Tatar tilinde laf ediyor. Teksaga bizni Öyle mi? so'zlarni qo'shamiz. Boshqa bizni ne için siz öyle aytasiz? Tatarca o'z tilinde laf etiniz. Öyle. Tilimizni joysak, biz millet gibi o'zimizni joyacağımız. Kırım Tatar millet olmayacak, bilmem.
Унчун балаларга анатма керек, яш ана бабаларга, білмеймін, наз да айтма керек, газетлер, журналлар, ерші телевизор, ерші анатасын, білмеймін, нечін ойлем меселеміз, білмеймін. Мында да бізде арзы бар, арзы ерлай ғалиба. Не, бізге бүгін нені ерлай, жа насыл ерні? Оғлан. Оғлан еріні? Қаны? Оғлан, оғлан, не güzel оғлан, 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 не güzel оғлан, ellerin sana yastık, saçların yorgan, ey güzel oğlan, yanma dolan, ellerin sana yastık, saçların yorgan, ey güzel oğlan, yanma dolan. Машалла. Сен бірде-бір ерге барып ерлайсың? Огрете бір ерламаға сені? Кем? Мені Огрете Ремзи Абибулаевна. Машалла, насыл güzel ерлайсың. Кележекте тамам böyle бір Асия Салені менімше оның ерін алacasın, Sevimli ержілерін бар мы? Мені sevimli yerci Emine Mustafaeva. Кележекте ерже olacasın? Машалла. O kadar xumanam mına балачықлар түшінмейіп, сербест ана тіліміз делaf etseler, машалла. Elbette ki bu sizin kazançınız. Çok sağ olunuz, soğuğunuz için sağ olunuz. Merametlik hakkında konuşmak istedim. Ket-kete insanlara merametlik yetişmey, eksile deyler. Siz nasıl duyasınız? Öyle ola mı? Мен өлеші дуймайым. Мен өлеші дуймайым, чүнке кенеде интернетте бір хаста балачық пейда олса, бүтін халық Инстаграм олсын, Фейсбук олсын, Контакт олсын, епсі тырыша ярдым етме у балаға. Ончын мен дуймайым өлешіні. Siz onlarca құранталарға ярдым еттіңіз, insanlarga, muhtaç olğanlarga. Ve ақылыңызда terin izini қалдырған вақияны hatırlay білесіңіз ме? Мен білес, олар епсі маға бір. Епсі ифақ балачық олса, хартлар олса, харе хоранталар олса, маға ер хорантаны әжем. Сон білесіз, өзім торынчығым хаста, үнчін назайтма вот. Епсі гестесін ярдым етме, мен бек білес ебет өзім торынчығым әжем. Сон бар бізде бір ақай кіші, оның үш баласы бар, апайы кечінді, екі балачық бек хасталар. O adam bir özü eli bir eli 2 yaşında o bir özü o bala adam balacıklarını көтери. Özü sabah saat 4'te 5'te turib ularga masaj yapa, yuндыра, ашlar pişire, bütün blenderнен o ақайға bir özüge ebet қиын, cemaat ebet yardım eteler, ақча meselesi olsun ya da ашлар, иләжілар olsun. Ama вот назайтма моральный ярдым у адамда йотыр. Onun мен у адамны бек әжейім. Elbette ki hepsi muhtaç olğan insanlarga Allah yardımcı olsun, şifa bersin hastalarga. Pozitiv bir noktaga geçmek istedim. Sizin 2 kiyeviniz var, bir keliniz var. Ve kaynana ve kelin münasebetleri bizim aslında halkımızda pek meraklı münasebetler. Sizde nasıl? Siz olarga oğlum deysiniz, kızım deysiniz ya da Kelin bir kere aytmadım. Çünkü men bu sözünü özüm beğenmeyim. Özüm yaşadım, ma kelin aytқанда ma öyle bir ağır keleydi. Onun için men oğlum beğenip aldı Diana'nı, kızımızını kırdı azbarımızға, o mağa kızım Aziya üçün xasibet çekesin, Mavile üçün xasibet çekesin. O da men balam, onun üçün da xasibet çekem. Onun üçün mağa kelin ulaf yoqtır. Өзім яш қайнанам, қартлығымды түшінем. Onun üçün meni yaxşı baxsınlar. Bir laf айтмайым оларға.
Киевіңіз мында? Киевіңізден сорайық. Киевдан соран. Насыл қайнана? Қайнаналық ете ме Айша ханым? Yok, analık yapar. Яғни анаңыз, екінші анаңыз. İkinci anamız vakit balam oğlum ayta. Bir kere Kiyev'im deyip bir kere daha laf etmedim. Машалла, böyle devam etsin. Ya İzze ханым, siz ненен uğraşasınız? Ана тілімізді siz айны Құрантадан білесіңіз ме? Ya da филологсыңыз ма? Мен evde баларнен отырам, баларнен ұрышам. Менде хаста балачығым бар. Вот Эльмас, мен онен отырам evde. Аналық yapasınız. Ya Ayşe ханым, ve İrfan Bey, siz özünüz nasıl Kur'an'da өстіңіз? Sizin Kur'an'tanız nasıl edi? Хорanta ne dedi? Hepsi işlegen adamlar idi. Babam rahmetli işlegen adam idi. İnjiner de çalıştı, sonra şoför de çalıştı. Rahmetli babam. Ben de özüm öyle şoförlük yaptım. Öyle Horanta. Anam fabrikada çalıştı. Kavrov fabrikada, mında Kırım'da koşkensin 76'da. Uzbekistan'da mebel fabrikada çalıştı. Anam. Babam öyle. Ya siz Ayşe? Менің babam rahmetli çalgıcı еді. Biz erте koçtuk 74-nji senesi mында Kırım'da koçtuk. Babam колхозда çalışaydı. Разнорабочий, bilmem nasıl aytma. И toylar çalaydı. Адам бізге çok келediler, misafirler olsun, bilmem. Екінші той біздің аз барымызда еді. Анам rahmetli ткацкий fabrikada çalışaydı, амамы да көчкен соң. Анам біздернен огород, ер татар Хорантакы бы, огород, базар, наблей. Siz çok su Kur'antalarda olasınız, çok su insanlarını көресіңіз, tanış olasınız. Til meselesinden gayrı da Kırım Tatar Kur'antalarında ne sizni böyle aytayıq kederlete? Yani neni yapmak gerek mi? Lakin afsus ki bu Kur'antalarda var bu çizgi. Мен білмеймін, мен келсем Хорантаға, мен біріншіден бақам наз яшайлар. Хорантан наз не бар, мебелерінде бақам, столларын ненен бізні харшлайлар бақам, сауытларында бақам, ершіні бақам, сон мен өзіме вывод япам. Çoğusu biz Xari Хоранталарға барамыз. Onun için acıysan, kollerde halkımız pek, nasıl aytmak gerek, çekişken halk, suları yoktur. Огородlar bilmiyorlar nenen uğraşma, көргенде ебет mağa өзім милletім үле yaşаған, мен бек acınayım, nasıl aytmayım bilmiyorum. Acınıklı ağır görünüyor. Acıyım, bek acıyım. Onun için men tek Xari Хоранталарға барам. Onun için Sizin Kur'antanız nasıl ratlanmağa seviyor? Beraberlikte kayda barasınız? Nelerini bakmağa sevesiniz? Torunlar neni ratlanasınız mı? Özünüz mü? Nasıl geçiyor? Biz gerçekten aytma, biz Ахаймен үле çıkmayımız birerge. Çünkü men sağlığım için. Ama babamız seviye torunlarının birerge çıkma. Kayda çıkasınız? Мен акциялар болғанда мастер-классқа ер вақыт алып бара. Мастер-классқа алып барам torunlarını. Böyle. Sonra magazinге кетсем, magazinге менен балалар, torunlar işte. Öyle işte. Ya torunlarga anlatasız mı? Mesela bugün master-class, anda hasta insanға yardım Ular edeceğiz. elçini anlaylar, ular bekliler. Bular da ифачех отделение anlaylar ama arzı Rustemen ular elçini anlaylar. Bekliler. Bugün yatacakta ayta, "Xarsana bir kun yuxlasak, yarın master-class. Sabah erте çapıp geliyor. Xarsana bugün master-class." Bet bugün master-class. Bek bekli. Yani balalıktan siz anlatasınız ve bu çizgini aşlaysınız. Yani onlar keçkene olsa bile öz hissesini koşarlar, yardım ederler. Bu mühim bir şeydir. Ular yardım ederler çünkü boyuk tataları hastaca, ular körerler erşini. Ağlasa çapıp su verirler, ağlasa pite verirler, bakalar.
Ончын улар яшьлыктан билелер недер бу хаста бала. Арзуңуз бармы сиздин хорантаңыз? Не акында арзу эте? Не истер едиңиз? Менің арзу эбет менің торынчығым. Яхшы болса, көзчіклер көрсе, аячықлары жүрсе, мен ау арзу. Сон білесіз, мен бек істейм, бұл Қырымда бір балабан, бір центр болса, бұле балачықларына аналар бірерге стилер барма, бірерге бары болмайлар, чүнки бұл балаларнен бүтін күн бұл балаларын қайда қалдырacaklar. Onun için бір центр olsa, балаларын ташлап, өзлері барып ратланмақ, ауыны бексем. Біздің халқымыз хаста олмасын. Біздің халқымыз бек өле чекішкен халық, бек чуқ хаста адамлар бар. Ер хорантада ашын хаста. Onun için мен істейм, мен арзум хаста олмасынлар. Дүнияда яшаған эр бір бала сағлам олсын. Ана бабасын қуандырсын. Көрем ки ғалба, сен ачы олдың ғалба, Еде. Бүгін насыл, аслында программамыздың әдет үзіре бір емек азырламақ керек. Сіздің хорантаңыз насыл емеклеріні севе? Біздің балаларымыз севелер картоп, ет. Onun için бүгін біз қаурajamыз ет мен картоп. Қырым татар хорантасында ет мен картоп севелер. Барып ярдым етек, битан пішірежек. Е? Арзын барып ярдым етежек да қыз? Айса Айша ханым, шымды біз ашқанеге кечейік ве, анда да бір аслақырды етерміз. Сайғылы сережілеріміз, біз есе шымды сізлеріні де ашқанемізге дәвет етеміз. Анда бір лезетлі айлеви емек назырлажақмыз, біз іле қалыңыз. Еште көргеніңіз кебі біз енді ашқан едеміз. Айша ханым ве қызы Азизе бүгін бізге ярдым етежек. Картоп мен ет. Көргеніме көре, енді картопны сіз евелден пішірдіңіз, солда? Пішірдік, сон қауырамыз, сон қауырған сон қарыштырамыз, қошамыз. Тарахот олсын, сарымсақ олсын, бибер олсын. У гарнир, назола. На гарнир ола картоп. Яғни оларны айры-айры пішірmek керек? Да, ебет айры. Сон етні да тузлайсын, сарымсақ қошасын, қауырасын. Сон картопсыне, төпесіне Ет қошамыз. Аңладық, нәтижесі насыл олacak, беклейecekміз, ләкин ондан evvel база азырлықлар бар. Не yapmak керек сіз маңада айтыңыз, мен ем yapayық, ем де лаф етейік. Біріншіден қазаны асайық. Қазаны асайық. Айша ханым, мына бөле дейік, сіздің евіңізде, қорантаңызда кім чоқча емек азырлай? Сіз, қызларыңыз, келіңіз, яда ақайлар насыл ола? Емекні біз ақаймен екіміз яшаймыз, onun için мен. Ақайым у севе тюканға барма. Не айтсан, ершіні кетері. А қызлар мысалы келселер, ебет, олар кухнядан шықмайлар, ершіні азырлайлар, пішірелер, софраларын донаталар. Азизе ханымның үш баласы бар. Aslında kaç bala isterdiniz? Біздің бабамыз айта, çok çara bala tapın, biz ananın yardım edeceğiz. Ne kadar çok olsa o kadar yaxşı. yaxşı. Ne kadar çok olsa bizge yaxşı. Ama unutmamak gerekmiz. 4'ten az olmamak gerek. Yani 4 bizni kurtaracak. Ya Azизе ханымына terbiye bergende balalarınızga, en evvela olarga nasıl çizgilerini aşlamağa tırışasınız? Ең бірінші істейм, ишлі адамлар олсынлар, мераметлі адамлар олсынлар, өз татасыны бақсынлар. Вот бірінші оны істейм, татасыны ташламадылар, оны бақсынлар, үле істейм. Яқшы балачықлар олсын. Бізді қуандырсынлар. İnşallah öyle de olur Ayşe hanım. Ya siz torunlarınızga nasıl umut besleysiniz ve gelecekte onlar nasıl insanlar olup öskenini isterdiniz? Ой, torunçıklarımız. Бет мен сем бір торыным бір yaxşı бір доктор olsun. Bizlerini baksınlar.
Екіншіден Рустем торыным, Асан торычығым, олар бабаларына ярдым етіп, дос болсынлар бабаларына. Шымды енді қазанны біз астық, шымды картопны қауырмақ керек olacak. Соң картопны шығарамыз, қазандан ве етні қауырамыз. Айша ханым, мына ең ағыр күнлерде, білмеймін, сіздің қалбіңізде бірде-бір кедер олса, ағырлықлар олса, не сізге ярдым ете, не сізні біраз олса да ратландыра? Хорантам, мені хорантам, мені мақайым. Ол ер вақыт менің янымда. Мен хаста болғанда бір ерге мысавылке бармайды. 7 ел мен яттым, бір ерге семейді барма. Сенсіз мен бір ерге семейм барма. Сен яқшы олсан бер барарық. Мен да ер вақыт айтайдым, мен маға бақма, яшыш кете, сен тур бар, баларны алып, мысавылке бар, байрамға бар, тойларға бар. Жоқ, мен бір ерге бармайжам, сен яқшы олсан бер баражамыз. Үшін менің янымда ер дайым менің ақайым. Менің ақайым умаға ақайым да, бабам да саям, менің достым да саям. Ерше вот менің ақайым мен. Aslında doğru insanı tapıp, doğru insanın evlenmek Бек doğru. Onun için менің ақайым, менің хорантам. Менің балаларым ер дайым менің yanımda. Келінім Диана қызым магазинге бір дүканға барса, аптекаға барса, ана не кетерем, қызларым да өле, оғлым да өле, не кетерем, не керек ана. Бір şey айтсан, чапып кетерелер. Onun için менің хорантам бірінші ерде менің хорантам. Екінші ерде менің достарым, это волонтерлар. Сау olsunlar, айтмас деймін, сау olsunlar. Бұл баларға, епсілерге, наз айтма, лично каждого, стим, лично каждому айтма, çok sağ olsunlar. Аналары, бабалары, өле бір яқшы баларны остырып, тек мен гуруланмайым у балардан. Бізге керек бүтін жематымыз, милетіміз bu балардан гурулансынлар. Ne için desem, gece olsun, sabah olsun, kunduz olsun, işte olğanda ne айтмасам, telefon açsam, gece men bakmayım saatқа, saat 12 olsam, telefon açam, балар керек, çapıp gelirler. Onun için bu баларға çok teşekkürler bildirmek isteyim. Sağ olsunlar. Siz aslında bu hayriye teşkilatını kapattınız, lakin belki de bu ballarga, yani bu işini kaldırmak gerekir. Onlar bu işini devam etsinler. Siz buna nasıl bakasınız? Men ekon ko'tarib, meni işim devam etsinler. Bilesiz, bu zamanda biz aşın düşünemiz, nas formatni çalışma. Men aytam, men pensiyaga chiqayım, siz çalışın. Da ertet, Ayşe da siz da bizge kereksiz. Onun için devam etemiz, düşünemiz, nas formatni aşın çalışma. Ya mına sizge işinizde nasıldır ayak çalıvlar koygan ve keder etken insanlar da oldular mı? Ya da böyle vaziyetler olmadı mı? Öyle şey görmedim ama hepsi балар bilirler. Bir post yazsak, bizde Одноклассник sette, bizde gayde onu baha, nasıl aytma, регулирует. Onun için her vaxt soray, aşağıda Одноклассник'e koyayıq, men aytam yox, Одноклассник'e yox. Çünkü Одноклассник başlaylar, nasıl aytma, yardım az eteler adamlar anda oturgan, ama ularga laf olsun. Хорanta olsa или 7 bal хорanta olsa, ular ne gerek edi bala yapma, başlarlar o lafnen. Onun için Одноклассники men sevmeyim, a Facebook'e koysak anda tek yardım eteler, anda aytmalar, 7 bala mı, 8 bala mı, gerek olsa yardım eteler. Onun için men öyle şeyde görmedim. Her vakit her vakit yardım.
Аңлағаныма көре, ijtimoiy ағылар сізге пек ярдым ете, ішіңізде, ве олардан ең бойле мұн дәрежелісі о Facebook. Facebook ола, Instagram ола. Instagramда группаны албара менің қызым Мавиле. У чоқтан волонтер, у менден де стажы чоқ, 15 yaşında galiba оғанда башлады bu işнен оғрашма. Instagram анда яшлар, олар бек ярдым етелер. А Facebook'ta анда назайтма тикаран назайтма чуть постарше адамлар, яшлы инсанлар, анда бізні элитамыз отыралар, докторлар, ожалар, олар қол тұталар ербақыт. Демек картопны енді қауырдық, невбеттеки адамымыз етні қауырмақ, оны кесмек керек, яда енді кесілді мұн? Ет кесілді, қазан ішіне қоямыз, қауырамыз. Картопны шығарамыз, шығардық енді бе етні қауырамыз. Іште оны да қызартмақ керек, яқшы етіп. Сон bizim yemeğimiz hazır. İşte sayılı dostlar, etni kazanға taşlayımız ve bekleyimiz ve beklegence bizge Rustem torununu sanda vade etti, oyun oynayacak eken barıp bakamız. Siz ise bizler ile kalınız. İşte hepsi torunlarınız istidatlı. Maşallah ve көрем kendi anda yemeğimiz de hazır. Dülberden dülber. Nasıl kokusu var ya? Sağ olunuz Azize Hanım. İşte bugün sizinle olğanımla ve sizinle vaktımı geçirgenimle pek memnunum. Büyükten büyük zevk kaldım. Qorantanızға aynı bu muhitni, muhabbetlikni tileyim. Ve elbette ki siz aytqanınız gibi Ayşe Hanım bu dünyada, bu alemde her bir bala sağlam olsun. Elbette ki torunlarınız o kadar tatlı ana tilimizde laf eteler, men olarını daima dinler edim. Ve şimdi de bir ricam olacak. Bizge arzı bir şiir bugün aytacak. Nasıl şiir? Kırım. Kırlar, dağlar, deniz, göller, kaya ve göller, ormanlar, ozenler, çöller, bahçe, çiçek ve göller. Siz gölleysiz bugün bayram, Davut, Daryan Gıray, uçan sular, Numay, aha, kürkente yürek yürüvay. Geldi bar, yer ve yürek, bitmesin benim yerim. Aşık oldum vatanıma, gül bahçamız bu hırım. Şu acayip gül bahçede, yaşa cesur milletim. Birlik olsak olur bizce, em gelecek kısmetim. Maşallah. İşte valla aytqаны gibi birlik olsa bizim ana vatanımızda da amanlık olur. Bizge da Naili Kırım hakkında, birlik hakkında şiir aytacak. Kırım bizim evimiz, konesimiz, kotimiz. Kırım bizim elimiz, nefesimiz, tüşümüz. Kırım bizim analar. Kırım bizim babalar. Kırım okumuz, ona tayancılarımız. Oğlancıklar, kuşçuklar olsun büyük alayık. Ana vatan Kırım'a bizler sahip çıkayık. Halkımız ne olmadı? Bizde babalar. Lütfumuz ne olmadı? Bizde babalar. Ay maşallah.
Siz gibi balaçıklar olsa mutlaka biz Kırım'a sahip çıkarmız. İşte gerçekten de böyle ki bu sözlerini, böyle seslerini, tatlı dilini işitkende yürek yürüy ve geleceğimizge büyükten büyük umut besley bu ballar. Gerçekten de siz baktlısınız. Böyle güzel torunlarınız var. Allah sizge sağlık versin. Bu güzel evlatlar ise elbette ki baktlı olsunlar ve aynı olar Kırımımızın geleceğidir. Saygılı dostlar, biz ise sizlerden bugünge sağlıklaşamız. Bizlerden ayrılmanız. Hayırlı günler. Sağ olunuz. Sağ ol.